nizere ko umeze fresh, nizere ko kandi ugenda uhirwa cyane n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda tugenda kugeza amakuru abagezweho 24 hours, n'amakuru utasanga ni one of the trending stories, top stories, n'amakuru tukugezaho 24 hours. So guys, ngira ngo abantu mukoresha social media platforms mwabibonye cyane kuwitwa fATAKUMAVUTA, n'umwe mu bagabo bari gutrendinga cyane, barimo baravugwaho. So ni urubanza yagombaga kuburana uyu munsi, aho aburana ifunga n'ifungurwa, namenyeshwa ibirego aregwa, bimwe agira ibyo yemera, agira ibyo ahakana, ngira ngo abantu hoze mbona bitera mu rwenya kuri za Twitter ndetse n'ahandi ku mbuga nkoranyambaga abagerageza kubitera mu rwenya. Guys, ngira ngo mbibutse mu biregaregwa harimo guharabika, harimo ko yarakoresheje ibiyobyabwenge, ngira ngo ni kimwe mu bintu yanahakanye, anasaba ubugenzacyaha ko bwakongera bukamupima. Tikabisa ibyo simbyemera, ntago mwampimye, ndabasaba ko mwongera mugapima neza. So ni kimwe mu bintu rero yabashije kuba yagira icyo avugaho. Donc ni byinshi cyane byaranze urubanza. Ni urubanza navuga ko rwabaye mu buryo butari umuhezo. Abanyamakuru bahageze benshi cyane, ngira ngo bakoresha social media, mwabonye n'amafoto. Ni numwe mu bagabo navuga ko urubanza rwe rwitabiriwe cyane. So ni fATAKUMAVUTA waranzwe n'ibintu byinshi cyane, birimo no kuba yabajijwe, ngira ngo hari video nigeze kubasharinga avuga ko atazongera cyangwa se atazigera yongera kwitaba RIB cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB. Ngira ngo nabyo nabibajijweho agira icyo abivugaho. So ni ibintu byinshi cyane yagombaga kubazwa, birumvikana bijyanye n'ibyaha cyane byibanda ibikorwa ku mbuga nkoranyambaga. Ndavuga ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga babo tuzi nk'aba influencers cyangwa se social media influencers cyangwa se abitwa bloggers, So ngira ngo ni ibyaha rero yagiye ashinjwa cyane, anatunga urutoki byabigarukamo abastari benshi barimo witwa The Ben, barimo witwa MEDDY. Ngira ngo nabo baragarukamo, baratunga agatoki kuba bashobora kuba baramutanze cyangwa se aribo batanze ikirego. So ngira ngo ni nyuma yuko yagiye abibasira, ngira ngo ni kimwe mu nanashinjwe cyane kwibasira The Ben, kwibasira MEDDY, n'abandi bahanzi bake cyane, ariko cyane abangaba nibo ari nyamukuru. Ngira ngo ni kimwe mu bintu byagaragaye ko yarezwe. Donc ikirego cyatanzwe na The Ben nyirizina ndetse na MEDDY. Urabizi ko video ariwe yari ishingiyeho cyane, yakoze ashira hanze, niwe yari ishingiyeho. So bakaba barashikirije ikirego rero ubugenzacyaha. Urabizi ko hari ibintu nk'ibi byo guharabika cyangwa se kuvuga umuntu nabi biba bitemewe. So baza rero gushyikiriza ikirego ubugenzacyaha, buza kukigaho, baza kumuta muri yombi, baranabitangaza. Mu byo bamutereye muri yombi baza no gusanga hari ibindi byaha birimo kuba yarakoresheje ibiyobyabwenge, aho basanze biri ku kigero cya 298. Birumvikana ko ari ikigero kiri hejuru cyane. So ni fATAKUMAVUTA, byumvikana ko case yahise ihinduka. Abantu wenda ibyo bitaga ibyoroshye, abantu bumvaga ko wenda guharabika umuntu uragenda ukaguca amande runaka ukiyunga nawe, donc ukaba wasohoka. Ariko iyo bijemo ibyaha bindi byo kuba warakoresheje ibiyobyabwenge, icyo gihe case ihinduka. So ngira ngo ni kimwe mu bintu byanamugonze cyane. Nanabonye nahakanira kure, avuga ati reka uwo singe murebe neza, mwongere mu mpime. Abantu nahoze mbona bavuga ko witwa MEDDY yamureze kubera iyi video yashize hanze. Witwa The Ben, ngira ngo we yamaze igihe kinini harabika, tamuvuga neza, donc kumwangisha abantu. Ngira ngo ni n'ikintu abantu bakwiye kuba bagendamo gake cyane, murabizi ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwagiye rutangaza ibintu byinshi cyane, rugenda rugerageza kugira abantu inama no kubaburira no kubabwira bagende gake, cyane ku bintu byerekeranye na hate speech, n'imvugo z'urwango ndetse no gukwirakwiza urwango mu bantu, kwangisha bino dukora rimwe na rimwe tubyita ubuse cyangwa se blague, ukaba ushobora gukora ikintu donc
ugashyira hanze inkuru ugasohora inkuru ariko iri negative ku muntu even if naho byaba byabaye ariko hari uburyo ki uba ukwiye kubitangaza nk'umunyamakuru kurusha kuza bisa naho hari ugukubita hasi imwe twita ngo ni operation. So ngira ngo mu kwiregura yireguye avuga ko ibijyanye no kuba yarakoresheje ibiyobyabwenge byo atabyemera, anabasaba ko bakwiye kongera kumupima neza bakareba, hakana ko nta na kimwe yigeze akoresha. Hanyuma ibijyanye n'ibindi byo kuba yaragiye yibasira abantu byo ngira ngo uburyo yiyeguyemo n'uburyo buri fani, yavuze ko ngo yabikoze kubera ko nayaga bikora. Yago Ponda ngira ngo ni umwe mu bagabo bazwi cyane, ati nabikoze kubera ko nayago yabikoze, nta yindi mpamvu nari mfite nagombaga kubikora. ngira ngo ni kimwe mu bintu abantu benshi bongeye bagaruka bavuga ati you know what, ntabwo byumvikana neza ukuntu ushobora guhitamo gukora ikintu kubera ko runaka yagikoze. Ngira ngo ni na kimwe mu bintu abajijweho ku bijyanye na video yigeze gukora avuga ko atazongera kwitaba RIB, avuga ko ngo yabonye ko yago yagiye akora ibyaha ndetse byinshi birimo no kuba witwa Dabije yaramuhohoteye, hanyuma yajya kumurega RIB ntigire ikikora. Ngira ngo ni kimwe mu bintu yireguje avuga ko kubera iyo mpamvu nawe yese afata umwanzuro ngo ati nafashe umwanzuro wo kutazongera kwitaba RIB kubera ko nabonaga na yago abikora ndetse anazana amacakubiri mu bantu, cyane cyane ashingiye ku moko, ngo ariko ntiyaregwa ntiyanitaba RIB ngo muhamagaze ati nanjye nahisemo kuvuga ko ntazongera kwitaba RIB. Ngira ngo ni kimwe mu bintu byasekeje abantu binatangaza abantu, ariko ngira ngo wenda nta gihamya afite igaragara, nta gihamya ihari donc yo kuba koko yago yaranze kwitaba RIB. Ashobora kuba yaritabye RIB maybe wenda bagasanga ari umwere kuko n'ubundi abitaba RIB bose ntago batangazwa. So ngira ngo ni kimwe mu bintu birimo biracicikana kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha za buri munsi. Ni FATAKUMAVUTA, tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari, amakuru abagezweho, one of the trending stories, top stories, amakuru kugeraho amasaha 28 kujyandi, n'amakuru utasanga ahandi, amakuru aba yizewe kandi amakuru abatari hivumbi. Reka mbwire ngo jobless.